o šomile mengwaga-ngwaga gore a kgone go ipeela bonnyane le ba lapa la gagwe. Tlhego ya sekolo yeo e retšego modiro morago ga mengwaga e 30 o be a dutše a hwetša mašheleng a penšene go setheo sa mmušo sa GEPF. Yena le baamogedi ba bangwe ba makaditšwe ke ge gabjale ba thoma go gogelwa motšhelo wa godimo-dimo go tloga kgweding ya Oktoboro. Ye ke ba botša gore nna lebaka ke lefe bare go ra gore nna ke hwetša megolo ye mebedi ka kgwedi. Molaelo gore a gona mogolo o mongwe ko hwetša ntle le wa GEPF ke ona fela. Ge be ke sa bereka be ba ntaxa ke bona sa ba ntaxa be no go ke tswa mošomo ke fumana penšene ya ka ke fumane le gore ba ntaxa le ona. Go le bjalo setheo sa Government Employees Pension Fund fao bašomi ba mmušo ba hwetšago penšene ba re melawana ye meswa e tsentšwe tirišong. Go bile le molao o moswa o le goreng o introduced ke SARS gore batho ka moka ba ile goreng ba na le di extra source of income ba tlo ba le choice e le ge ile gore choice tša bona ke fixed rate, tax fixed rate, and then le pay as you earn. GEPF e re bao ba amegago ba swanetše go etela dikantoro tša bona go tla go dira dithulaganyo tše diswa. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane.